Koji telefon ima najbolju kameru? Sada kada su izašli manje više svi bitni flagship telefoni, jedna popularna stranica je odgovorila na to pitanje. Motorola je pak predstavila jedan od najzanimljivijih telefona za 270 €, iPhone će po svemu sudeći dobiti USB-C. Samo ima kvaka, jer s Appleom uvijek ima kvaka. Ali zato ovdje nema kvaka. Vjerovali ili ne, ovo nije stvarnost, nego igra. A kad sam već kod stvari koje su teške za povjerovati, ljudi moji, nakon 30 godina Microsoft Office se više neće zvati Office. I još su slučajno otkrili kako bi mogao izgledati Windows 12. Ima tu još mnogo zanimljivih stvari, ali prvo pogledajte kako možete dobiti 2 besplatne pametne grijalice kupovinom telefona. I kad kažem pametne grijalice, ne mislim na telefone Sexinos. Ide je zima, tako da će grijalice dobro doći, pogotovo ako su pametne. Zato Aeronet uz prednaručbu Xiaomi 12T Pro telefona, za koji smo by the way nedavno objavili recenziju, nudi ne samo 2 besplatne Xiaomi pametne grijalice, nego i 6 mjeseci dodatne zaštite ekrana, te 3 mjeseca YouTubea Premium. Za sve informacije kako napraviti prednaručbu i koji su uvjeti, bacite pogled na link u opisu videa. Idemo prvo s Microsoftom jer su ovaj tjedan održali čak 2 različita događaja. Jedan je bio u vezi novih Surface uređaja i iskreno bio je razočaravajući, pogotovo kada se uzme u obzir da je ovo bila 10. godišnjica Surfacea. Predstavljeni su Surface Laptop 6, Surface Studio 2 Plus i Surface Pro 9. Jedini zanimljiv u cijeloj priči je Surface Pro 9, ponajviše jer se osim Intel varijante nudi i u ARM varijanti s Qualcomm SQ3 procesorom. Značajan potez jer ARM varijanta tako postaje dio glavne linije, a ne odvojen uređaj kao što je to recimo bio Surface Pro X. Možda bih bio i oduševljen, ali ljudi moji, nema 3,5 mm ulaz za slušalce. Na laptopu. Razumijem kada toga nema na telefonima, ali na laptopu. Nema logike. Jedan dan poslije tog razočaranja, Microsoft je održao događaj za developere zbog kojeg počinje misliti da sam završio u nekoj paralelnoj dimenziji. Plutajući dok, panel pri vrhu sa sistemskim ikonama, i ne, ovo nije Linux ili macOS, nego screenshot iz Windowsa 12 koji se, pored svega, slučajno pojavio na jednom Microsoftovom slajdu. Ne mora značiti da će finalna verzija ovako izgledati jer ipak je još rana faza razvoja, ali bome pokazuje da se razmatra kao opcija. I kao da to nije dovoljno, Microsoft Office službeno više ne postoji. Točnije, mijenja ime u Microsoft 365. A ako ste sada ostali bez teksta, ne brinite se, Word je i dalje tu. Kao i sve što inače dolazi s Office paketa. Još jedan odličan primjer kako se stvari mijenjaju je ova igra. Što više izgleda toliko realistično da je mnoge uznemirila mogućnost da imamo vrlo realno nasilje. Pogotovo je fascinantno da na ovome radi samo jedan developer i to koristeći novi Unreal Engine 5. Za sada nema puno informacija o igri, u biti ovaj kratki video je sve što imamo, postaje za vidjeti kako će to izgledati kao konačni proizvod. Ista stvar bi se mogla reći za još jednu stvar koja muti granicu između stvarnosti i digitalnog svijeta. Naime, mediji su napokon imali priliku probati Googleov Project Starline i kažu da je iskustvo nevjerojatno. Ukratko, radi se o kabini za video pozive koja stvara iluziju da se preko puta vas stvarno nalazi osoba s kojom pričate. Znači, nije kao obični video poziv koji je dvodimenzionalan, nego su ovdje razne kamere koje stvaraju tu vrlo uvjerljivu 3D iluziju. Oni koji su probali tvrde da ima nesavršenih stvari, na primjer vidljivi su artefakti oko kose, ali čak ni to nije bilo dovoljno da ih razuvjeri da je ovo budućnost video poziva. Doduše, ne nadajte se da ćete ovo brzo probati jer Google još ni ne priča o cijeni i za sada je samo dostupno određenim velikim kompanijama koje žele biti dio Early Access programa. Ajmo sada napokon o telefonima. Za početak, Motorola je par tjedana nakon Indije u Europi napokon predstavila jako zanimljivu Motorola G72. Košta oko 270 € i ako tražite telefon u tom cjenovnom rangu, ovo, barem na papiru, izgleda kao vrlo atraktivna opcija. Tu su 120 Hz POLED ekran, novi Helio G99 procesor rađen na TSMC-ovom 6 nanometarskom proizvodnom procesu, 108 megapikselna glavna kamera, baterija kapaciteta 5000 mAh, 33W brzo punjenje i stereo zvučnici. Ukratko, ima manje više sve što kupci danas traže, a kada tu još dodamo čisti Android, Samsung je pak predstavio One UI 5 i najveća novost je nešto što već imate. Naime, sada je moguće urediti lock screen i to ne samo u smislu dodavanja widgeta, nego i određivanja što rade one male ikonice u donjem, lijevom i desnom kutu. Čak je moguće mijenjati tip sata i njegov font. Ako vas sve ovo podsjeća na iPhone i mislite da ih je Samsung opet kopirao, sjetite se da je ovo nešto što su Samsung telefoni već imali, samo je bilo skriveno u Good Lock aplikaciji. Doduše, malo tko je znao za to, tako da je ovo svakako dobro došla vijest, kao i vijest da će Galaxy S22 serija već do kraja ovog mjeseca, znači 10.
10. dobiti Android 13 i One UI 5. Odmah posle njih, iako se ne zna kada točno, idu Fold 4 i Flip 4, a onda i drugi Samsungovi flagship modeli. U Apple svijetu bilo je malo veselije. Pokazalo se da iPhone 14 vožnju roller coasterom zna detektirati kao sudar, pa je tako u nekoliko navrata automatski pozivao hitnu pomoć u zabavni park. No, možda još zanimljivije, Mark Gurman s Bloomberga tvrdi da će sljedeći iPhone stvarno imati USB-C. Krivac za to je novi europski zakon o kojem sam već pričao u prošlim epizodama Newsboxa, ali tu dolazimo do one kvake. Po ovom zakonu ograničenja se ne odnose na uređaje koji se mogu puniti samo bežično, a Gurman tvrdi da je upravo to konačni cilj Apple. Ukratko, USB-C će biti samo prijelazna faza za Apple i konačni cilj je da se iPhone puni samo bežično. I mogu ja sad tu gunđati koliko god hoću kako će to dodatno zatvoriti iPhone, kako će time raditi još veću štetu prirodi jer bežično punjenje nije energetski efikasno, ali siguran sam da će oni pronaći način da uvjere fanove i kupce kako je to sve vrlo cool i vrlo ok. I evo nas napokon kod najbolje kamere na telefonima. Sudeći prema DxOMarku, to je ni manje ni više nego Google Pixel 7 Pro. Znam, šokantno. Sa ukupnih 147 bodova sjeo je na prvo mjesto njihove kontroverzne ljestvice, unatoč tome što ima isto bodova kao Honor Magic 4 Ultimate. I generalno, kada gledate njihovu top listu izgleda, blago rečeno, čudno. S22 Ultra je tek na 11. mjestu, Mi 11 Ultra je bolji od 12S Ultra i tako dalje. Inače, ovo ne bih ni spomenuo, ali mnogi se prilikom rasprave još uvijek pozivaju na ove brojke, iako one realno apsolutno ništa ne znače. Samo da vam dam jedan primjer. Galaxy Z Fold 3 je sa svojom žalosnom 2x telefoto kamerom u zoom testu ostvario više bodova nego Galaxy S21 Ultra. Svašta, Bože me ti sad čuvaj zakloni. Zato, umjesto gledanja u bodove, radije pogledajte detaljne analize tih kamera na DxOMarku jer ćete tamo pronaći puno korisnije informacije o tome kakve su kamere i koje su prednosti i nedostaci. Na primjer, u slučaju Pixela 7 Pro kao najveći nedostaci, među ostalim, su navedeni podeksponiran noćni video i šum u noćnim fotografijama koji je bio veći od očekivanog. No čak i najbolja kamera ne vrijedi puno bez dobrog fotografa, što nam vi svaki tjedan pokazujete i dokazujete svojim fotkama. Bez obzira radi li se o skupom ili jeftinom telefonu, uvijek pronađete način da izvučete maksimum iz njih. I moram još jednom podsjetiti da nam šaljete fotke na e-mail ili Bytebox Discord. Mnogo vas i dalje šalje na Instagram, ali njih ne objavljujemo jer Instagram uništi kvalitetu kompresiju. A kada sam već na temi kamera, ovdje pogledajte može li Xiaomi sa 200 megapikselnom kamerom biti bolji od Galaxy S22 Ultra. A ako razmišljate o telefonu sa savjetljivim ekranom, ovdje su moja iskustva nakon godinu dana korištenja. Toliko od mene za danas i vidimo se u sljedećem videu.